Easter kwa omuko kwa nti people may think say bono so ma sha ase because omuko kwa ni nti mo so ma sha ase mo person we create some festival be the ma Easter nti amaka say yenko yefiri o kan sa me ne wonya adwene akanfo bon mu na yefiri wo ko yefida wo behunu sa abotan na ayeye dan wo kwa behunu sa abotan na ayeye dan ni na wo ho ti say yefiri ne batakima ya himfi a wo yekontine matakima kan titi yetu a oba wonyem onko bi nkokrafo ne mrewafo wo mu nko bi abusuya ya wa kwa ba eba ahinkan TV that say wanya pepa na waje mira wo hwe just say na mesua twitwi ne de ye de mesua say wo enya wo abrochi na ye wo wa ye do ba Ghana eno so ka ho say ye wo abrochi enti wunya be 20 years na do ba Ghana eno so ka ho ti ama utwi ni won hye dante ni refa awusi nti ene e ba besua de abibia se na esi ye no eye ohimpon ya na se minua ya na se bunum ha no nyina kasamafo manya ni de minya na chese ye bewura bono kakra na ye wura asante kakra na ye wura all the Akans no ye wura bia kakra but obi bia wote ye friend say Ghana asase isu nko ade se etimura ho no kakra abusua no je di se nye first time ohu eye opanyini e platform enye wo first time wahu ebribia hu no nti ye ba be koso ye ba be hye edwuma di ase mekọ ne nche na ya to aso na ya hye ase afiri ho no abusua me ma akwa abama ahinkan TV eje osiminia we say trade ampone na na mada ho ma ye de yankopon ase your friend is saying ebribia wo che ya tifonti chia ya hwefo na me chia ahinkan TV ahwefo ni na oh nice ahinkan TV no ya TV a se wani nje kura na wo hwe ho a ema bakoma to yem oh nice ema wo mpuntu ema wani daso ema wo hunu kwanya fa so akan baaye kwanya fa so Ghana baaye na kwanya fa so abaye Ghana ni nti ema yehu ntumi se obi ya se won hwe ahinkan TV na oye o sha ahinkan TV abem wa baye o de hye na che say ahinkan TV ye ye ahinkan na de mo na mo ye media mu nyina ogoro sa ahinkan ye se hene ba piesie no proper ya ba ye so nche you so say Paul Amantem so say di kan nti mo de no sa na tie nti obi bia wo ho no na aja mo so mabọ mpa ya ma na mo timi aboa ma nyame ne hene wo tawura eye nananom so nche nti wura so ansa no ugu ana anyo so abo akan so di say be ya say di wodi ni ebo nokre in me pese esua de kakra but we say festival bi beko so ye firi woni mu asem kakra ye firi what ye said ye akanfo nyina ho ne ye firi a na ye wa ye firi wa ye tubet na abono maso okay nti nyame ya adoma odi adom ya 16th of this month ya okay omo ye clean up exercise e wo ye firi okay enti misra akani mapa bia se omera ye firi na de chen clean up no wonfa ne ho mehim na ye nkosiesie ye nchi ye kosiesie ye nchi o ba bia ye firi ba ye tuba ye capital abono ma so okay yes the Sagana ye capital town na ye nkran sana akanfo ho na ye firi ena ye betina ye capital yes burumaso enti ye say ye koye clean up ye koye nsiesie a ye kosiesie ye fi a ye firi okay e kire say ho na ye firi enti yes okay enti ye 16th ena nyame ya adoma 20th na ye program kese na nkasa obia esese oba na odi na ni behunu ye firi ya mamre na o mamre na o mamane sa se mi firi we bi Some ya kani. And I want you free. I see you now when you free. Not just we are Santini, we are Bunu, we are Quiapio, we are Denture, new crown out, free. Into a home coming. Into me coffee. Now I didn't hear a festival, no man fine shape, Debbie, I say, I think, say 15, 16, and yet Easter. 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 Now I didn't tell Oman any particular date to be unfinished. Oh, now because Easter a quo or muko quo. People may think say bonus masha say
because I'm cooking into so much as I'm person creating some festival be at the Easter and I'm going to what kind of salmon when you're free tete o enye and o mu fiti di amamere enye nti sa amamere wo honum da wo say enye ohini bia otena ko nwa so na amamere ne na mane okay nti akanfo nyina ho de efi ne etu bet na aboro man so a nti kwa unu say nyina ya ade ba ko nti date ni de enka hwe okay enye say bia ye de betwintwa wo e wo ho dada ese ye okay na date na akohia okay sa na tie okay nti mesire mi nua kan ni bia say ye fi na ye kwa ade chi obi ya mfa no hu mehiem ukwara ye kosiesie ho ne yakotete ho kama ama ade chi ya bia bokwan ama ade chi program na ye kosia da no nti obi ya mfa no hu nhiem na ye ntimi nya menye fe mechia mi wura aye ye firi man hene mechia ne na na nya nkwada ade chi obehunu ye nyima ye beba abeboa oh nice nti ye firi ho no me den normal ben bi sa na ye nkae dum ye kan kae dum asem pa church ase ma ye nkae dum ma ya kan fo no se ya mpa se ba bi sei na ye di kan kwotena ye ansa na ye firi ho no aba se ye mani na di adanse se akanfo bon mu na ye firi na e kire se ho na yete okay okay yes nti se wo ko ye fida obehunu sa abotan na ayi ye dan okwa be hu sa abotan na ayi ye dan ni na wo ho enu nu mu na ye nana no mo ti abotan na ye te se dan yes wo ye firi ho no yes okwa abotan nu bi wo wa ayi te se dan adokuro wo ho a na mu na ye nana no ti ti sa no ye nana no mo hyeda ekevu no sa na se na wo ho no nyame ama okay nyame ama okay de nyame abone dada ne de wa ba wie okay na ewo ho dada nyame na ye ya wo de to wo nti mu na ye nana no ti ansa na omo ba bunu man so a omo besisi dan a omo nya ba bi di omo ti to okay but ho ne de na ye wo saa nyame ama na anwene de na eye botan mu na ye tete okay nti like my mister say honum no impanimfo na say ye nana no ma wo mo face no apart from nyamiama na ewo honum no omanya die bia emfa say omode to honum aka say ye wo ye firi no ye bibise na ye nka ye du a mi wura a wo ye firi ma he wo be kire saa ne mani nyina okay okay saa ne mani nyina so ho a wo kwa wo ko bisa se de ye ya ye firi be ye firi wo be kire wo okay wo ma ba kwasem wo ma mamre na wo ma mane a ne nyina mi wura wo be kire wo nti eno ne de magya ma mi wura say ye duru ho a ono nkwa be kire wo be kire ono na be ka ho asem yes ye duru bridge ni so a ye better yes na chese na me questions be be efa ye firi ho ba sini wasi akan de na chese de ye nja ma dura na chese na ka me be bisan se o de nimpanyimfo no o mu nchire mu abusia na chese na ne wo na ye kɔ ye firi ho no ma me bɔ me homa din se me meeting mpanyimfo no bi na abakɔsɛm a efa ye firi ho no bia no me de ama wo de na siye eba ne say na hono na mudi kan kwotena ye de na siye ma mu firi hono anything about ye firi ye call no ma me bom ho modern say me de be so ye firi fo no so o mo ne tatimafo ya ade ba ko okay ye firi fo no o mo ne bono hene tachima aman hene bron champion duadu akwa aka mu piece o mo ya ade ba ko okay nti ye firi enti say ye firi hene ba tachima ya himfi a o ye kontine ma tachima sa ye firi hene kontine ma tachima sa sanse ya ade ba ko wow ho na ye won ye firi ba nti ye ni ye firi de ye ya ade ba ko okay kwantani okay nti omu firi ho na ebi ka ho no ebi no ka ho sese ye tu a memfa se ha ya yetim ha na ye yekuro na ye tu a bibi nti ye tu a nye nipa ni nyina na betu se nka ne titi ye tu a oba a wonyem onkobi nkokrafo ne mrewafo wo mu nkobi na amofra nso nkobi wo mo mani amema so na ye di wo mutu kwan okay se ne nyina saa nti saa ye ko ne ye nyina na efiri we binim ka ho nti ono festival na omu di ho no din be na omu di ama oh ene de din no wo ho this no say ko bisa wo ba omu be kire a din na da amamre na omu di ni so be se de nam kromo obi ahun se ye firi homecoming it's okay yes. Okay abusia edini nyina be bra Uno East touch my mind Ghana mind yene mu be digwa
Day by day enterprise. Yasaswabo, yasaswaba. Ye dealing in all kinds of washing and bathing accoutrement, retail and wholesale prices. Don't come yo, don't come me. Enepa huwa da beng. Don't come yo, don't come me. Enepa huwa da beng. Yatitu to say who selewa atufuabuo. Detergents no yewano assorto small, medium and a big size. Duffy, Mosaic, Lavita, Cleansoft, Mada, Boom, So Clean. Detergents no yawa bucket mu de so ho. Bit say Cleansoft, Mada, Oro. Semina no so de abusu say tam. Semina bit say Day by Day soap, Chris, Della, Obolo Jumbo, Jama, Avel, Pella, Aqualis, Colors, Santex, Cleansoft, Mada, Nora, Kente, Dr. X, Athena, Flash, Oro, Easy, Saba no yawana kesiane nketwa, Kabalik Soap, Oli, Diva, Camel, Killer, Kedu, Luck, Cindy, Anna, Power Plus, Royal Leather, Medisoft, Meditwist, Jumbo Aqualis, Miss Paris, X-Men, Fresh Soap, Bella, Lifebuoy, Magico, Nakesiane nketwa, Alata Semina, Imperial Leather, Maya, Blinko, Sunlight, NFA, hello. Emano so sewako feature na wa wanya line no. Yas pad, proper pad, soft care pad, next pad, play me pad, Momo, blessing pad. You want different colors, comfits. And Mati amukwa one so no comfort pad no. And also you will be ewa yasuo ye. Disinfectant Dettol no so you will mu assault. You will Mada Dettol. Camel, small, medium, and a large original Dettol. And Kuala Pampers no so die QT, JK, soft care, Nakesia, Ninketwani na Dantemu, sweet baby, pull up, sunny Pampers, blimmy Pampers. Someone setting fifre now per wipe so die your soft care wipe. Tamai, halitosis aje will say aboswana. Ye dealing all kinds of Pepsodent. Pepsodent 1, 2, 3, Pepsodent Charcoal, Close Up, Charlie, Tigard, and Angola. And Tuntumo Howard Demuswa, Yawande Kwe Enemy Spray, Sasso, Fatala, Heaven, Fast Kick, Sao Bakotare, Takao to Sperere Sodie, Tiro no so ha, Coco, Pride, Natural, The Lords, Soft Care, and a Nadva Tiro, and ye toilet roll. And Tadina Fiamma Usia, and Kikawano Edasuamwana, Parazone, Ehiamau, Mada Parazone, small and a big size, Bling Parazone, small and a big size. Se uwa chichini benche na witimi mba ya suya ya. Die hiani sa obe freye. And your man yebe package de kama. Niya diya sende o. We accept Momo. Yeji Momo. Ube tumi ya free day by day enterprise. Ewa umatru for iso. 0544-644-852. A day by day enterprise ana. Ya titu say who. Ye don't come. Don't come. Atu Fabo. Shusha day by day enterprise. Ewa techimai. Sunyai station. Abron sign ewa achire ho peno. Day by day soap. Day by day soap. Ye kankwa. Atu Fabo. Day by day enterprise. Can do spirit. Day by day soap. And never want that bed. Atu Fabo. Every day different.